Mizo Christian History Channel lo ngai thatu te Isua Christa mingin tibei ka buk le achau he channel hi min lo subscribe a min lo like a min lo share sak turin ka lo ngen boka chau tun tuma chuan pathian man em le pathian mi ro pui te zingami pathian in kami te rin na zirti ro tia a ko chua Rema Bible College din tu Kenneth E Hagin chanchin in han ngai tha ho don te ang Kenneth E Hagin hi kum sang kha zakwa som pasari August som ni khan America ram Texas a lo pianga ama hi Christian chung ko atanga sailian ni in no pangte ani lai tang hian a hrisel lo in lunglama har satna aneya kum som pangami ani pheichon a hrisel lo na zolin azenga khuma amurenga doctor te pheichon annat na azol awangin adam re an ring lo hial heta adam lo la hian shem hun ilna muthinin ama soidanin voi khachu atharau hian ataksa hi achua sana lei noi lampanga tatha in shem hun lampang apan mek lai chon pathian hena au chokin lalpa chumi ko shan chu kani ti in ka au choka chuta chon ka tla zual sawa lalpa soma pakhat ka pet thin ti in ka au le a ka tla thale a lalpa ka in khom thin ti in ka au le a ka tla zual le a chumi zo chon lalpa kalal le I ka chandam tu ini ti in ka awa chuta ka au zo chu ka kang chawa ka taksa hian kalet le ati ama soidanin heti hun la hian api hian alo tong trai sakreng thu asoi kum sang khazakwa som thum pali kum khan pathianin marka bung som pakhat chang som ni pathum ti tak mewin ka shila chau tu po he tang he na hian lo in son la tuifin ria ta lo in peiro tia aril ru arding helwa asai chu alo thlenge yang ti ring apiangin asai ang apiang chu amuang chu wangin ka ti a chu engkim tong trai indil apiang chu muto in ngai ula ti chuan in muang ti atang hian rin na azir tira kum sang khazakwa somthum paruk atangin rongbol na lutanin ko sang sanga rongbol na te aneya heta asoi hnember chu rinna hi ani rinna le mangai na akal kop ziate asoi voi khachu conference kum sang khazakwa somsari palivela athusai na hian mipui hena challenge siamin nangma ni dang zong ain ka dei re don ke chu pathian thu le mangai na kong ka zo don ti in challenge alo siama heti hun la hian Kenneth Hagin hi kum sang ni mu pha chun ani kum sang kha zakwa somthum pariat kum khan orientaru karinen in nein fa panhi anneya mi pale meichi anneya ami pazok Kenneth Wayne Hagin mi tam tak zokin Kenneth Hagin Junior tia kan shiat lar hian arong bol na hi achun zom ani Rema Bible College din dan kum sang khazakwa somsari pali kum khan pathian in titura atiangin Rema Bible Training College Broken Arrow Oklahoma adina Rema Bible College hian ra tam tak achua mi tam tak pathian lampanga in toy tharna tan an mangbok Rema Bible College hi mun sanga omin India rama po mun nia nein chung mun te chu Shillong le Nagpur te anni kum sang khazakwa somsari pako kum khan prayer and healing center din le ania hei hi dam lo te tana ti ania heti la hian dam lo te local te hi tong trai sakin rin na thu te an shila dam lo te chu an lo dam thin ani Kenneth E Hagin hian le khabu tam tak zekin le khabu zia hi le thein omani ba ka ama sermon hi YouTube pa ngai thak tur om bok ani kum sang khazakwa somko pali me ni somni ni khan Honorable Doctrine of Divinity Degree Faith Theology Seminar in Tampa Florida atangin amu ani Kenneth Hagin khan ahun top don khan asheloka athi ma hian rongbol tu te ko in hun hununga thil lo thleng turte ashila chumi hnuwa chon tirko pola tongkam inti se na chu ka beizo to ti in he thu hi asoi chuaka chumi zo chon aboral ani
September ni som pakwa sang hi pathum kum khan kum som riat paruk mi ni in pathian ne na a ho ani hemi athi ni hian heti hun laya an mayor hi lo ding chuakin Kenneth E Hagin a rong bol na hian tulsa le America ramle khovel pumpuya na tam tak atho awangin tulsa chon Hagins Day ti in an mayor chon apuang athu soi then khatte kanan tar lang ange thu soi nung idu chon pathian thu soiro tharau thiang him ain pathian thu da masaro rin na le mangai na hi akal kopa mangai na tel lovin rin na ane theilo Kenneth E Hagina aboral ni hian anupui hian apasal chungchang hi aron seya kapasal hi mi tam takin rin na pa ti in soima se keichon mangai na pa ti in ka ko thin Kenneth Hagina kha rin na pa le mangai na pa ti a shiat an ni unau du tak kalo sei du chu Kenneth E Haginang hian pathianin na sa takin a mangdu chea hemi chandam na chungchang a soi ringot a po hianin I in khoma wanga chandam inilawa soma pakhat ipeka wanga chandam inilawa ko shana iloi awangin chandam inilawa Isua Krista lalle chandam tuwa ipoma wang chawin voinia hian nangle ke hi chandam kan lo ni lalpan mal som chawro se